Khoroktham montri resignation letter maniwi naharkha President Draupadi Murmu Kaiburi haste bidhansabha chongmarini result sakhwlaimani yagulo resignation letter rikha Narendra Singh Tomar Prahlad Singh Patel te Renuka Singh Narendra Singh Tomar hukbar tangbedri montri ni achuk thai yakarmani yagulo bini achuk thayo barja mankha Arjun Munda Indigenous Development Minister Arjun Munda tabuni simi kendro hukbar tangbedri barja no samloknai abonokari food processing ni Minister Prahlad Singh Patel ni achuk thai no samloknai shoba current laje Indigenous Development Minister ni barja samloknai Bharti Pravin Power Madhya Pradesh Bidhansabha chongmari wo BJP ni engai bataikha Narendra Singh Tomar 79,000 ni saikabang vote mani kaplai engkhabo srangsala Lok Sabha wa achuk thai yakarkhabo bini achuk thai barja mankha Arjun Munda srangsala bebagai Khorokchi MP rok achuk thai yakarkha BJP ni ajama shaka Rajasthan Chhattisgarh te Madhya Pradesh BJP ni engai batainai rok kaplai engkha aroni bisingo Khorokchi MP achuk thai yakarkha Madhya Pradesh ni Rakesh Singh Uday Pratap Singh Riti Pathak Rajasthani Rajbardhan Singh Rathore Diya Kumari te Kilori Lal Meena Chhattisgarh ni Arun Shah Gomati Sai Bureau Report Khoroktham